Hastani Kevin Bodoni Ozama, Hastani Montreal, Dr. Manik Santani Sanmuti Shamani, Kokborokno, Roman Sitabe, Goshmurani Bagay, Fiaba, Hastani Montreal, Tabos Zote, Abrante, Shrai, Kok Pirogya, Kokborokno to ye, Roman Horobai, Shinani Samutisha Hastigan Tabo, Korang Tisha was a Gitongo, Abakir Lightana Shalo, Fasala Agotoni Circuit House Garani, Gandazini Mangtongana War, Samutisha way, Korang Tisalaka, TSF, Aro, TSFni. Adong oshit morsong khoboi kubuni rok beleke shakdo kumanka police na wide way koimani yagulubo borni khogni kokno thaisebo khana liya police haina bage bor tabo jibi shakam nogo shakna jigitongo o patimanti beleke khadoi sejam Phunukha TSFni yaksuka school John Deborma chasalo agotolani press club TSFni phajite kaisa okton panna sonjaka kokton pando manjaka TSFni yaksuka school John Deborma bono karibo manjaka bebas Deborma khoboi kubuni rok Osalni koktum pandani bisingte bor salmung tisaka baithangni salmung manthaino tuye khorang tisatani police bai buto khajagai choprop jaka tekbamo sakdo kumanka apati murokno sejamani logilogi Kokborokno roman sitbai gosim murani khoboi haste ganangai buskan salo tebu kotor chabo ongkhore hne shaikhnaraka TSF since long back we have been demanding roman script from Kokborokno. It's been more than 40 years. This demand has been already placed. It's been more than 40 years. And we know that then after the script selection committee and the opportunity Basa commission, which was set up by the government itself, they have not solved the issues. We know that from the RTI report, you will see these students, maximum number, 99% of the students are in favor of Roman script. But till now, the government has not solved the issues. And I want to pass the message to the government of Tripura from this press briefing that to choose our script is our right, and this is our inherent right. Language is our right. It is from the birth itself that what language we speak and what script to choose for us, it is our inherent right. And we see yesterday, we have been protesting since long time back, and we know we have been protesting in Sipai Jola also. We have sent the memorandum to the Honorable Chief Minister through the DM of Sipai Jola district, and yesterday the Town and College Committee also led the protest here in Nagatala Circuit House. And what we have seen, we have seen that the police personnel, actually they are to protect the citizens of the people. And we are peaceful protesters, we are not with guns, we are nothing with some weapons. But you see, what is the behavior of the police personnel? We are peaceful, we love peace, we are demanding our rights, and it is a freedom to demand what we want, it is our rights. But we see, the police personnel, instead of protecting us, they have beaten us, they have tortured us, and one of our leaders, Asit Malsam, has been hospitalized. And we want to send a message, this movement will continue. It will not stop, it will not end here. Until and unless our demand is fulfilled, we will continue our movement, and there will be a greater movement than this. We know language is our identity. So to choose our script is our right. So no government or no any other person is liable to impose us any script on what we want. This is a clear message to the government, as it is our right. And we also want to pass the message through this press briefing to the ministers of our tribal welfare and also ministers of IPFT, that is Suklas and Matia. You know, they also have been demanding Roman script since long time back. The IPFT also demanded, but they're silent. Why? We want to pass this message, let them also demand. Why are they silent? This movement will continue further. So with this saying, thank you, and I would like to hand over to the Secretary of Town Committee. नहीं, आपसे एक चीज़ पूछना था। आम जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि कोकबोरोक्नो का कोई स्क्रिप्ट हो
तो उन्होंने बोला है कि एक के लिए दो स्क्रिप्ट नहीं हो सकता है कि एक बंगाली में हो एक रोमान में हो, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना? See, we have not been asking for multi-script. Our demand, our stand is Roman script. We have already sent our already given them recommendation. Already recommendation है. लेकिन वो लोग अभी तक नहीं किया. That is on their part. That is not our matters. That is on their part. And where is the direction of the state government policy? Has they started in TBC to only set up question paper in Bengali script? No. Then why are they doing that? It is not people's mandate. People's mandate is Roman script, but they are forcefully trying to impose and setting up only in Bengali script. So it's better to ask them why are they doing that. There is no such. ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि दूसरे जो लैंग्वेज है वो मतलब दो भाषा में लिखा गया हो, ऐसा कोई है एग्जाम्पल? It is not about whether it is written in border script or not. It is not the issues of that. You see, Mizo language can be written in Roman script, and why not Kokborokno? We are asking them to print a textbook in Roman script as well earlier. They have not done. Our demand is Roman script. But since the state government also print in Roman Bengali script, so we also ask them to print only in Roman script. Everything is possible. It is democracy. It is our rights. अगर ये फुलफिल नहीं होता है, आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं, तो आप लोगों का अगली स्टेप क्या होगा? If our demand is not fulfilled, I have already mentioned, our movement will continue. There will be a greater movement. There will be a greater movement. Because this is the matter of pride and prestige of our language. It is our identity. So there will be a greater movement. There will be all of our movement in all the Tripura. We have already started since long time back, and it will continue. There will be a greater movement in this. सर, आपका शुभ नाम? So I am John Deborah. So now I am the Vice President of the TSF. Media ni sini kasus songna, jono final tinggal final jono coverage tak memang bagai. Tapi sini tiba hasten je khazani tak te buk song jono je tabuk sini media tu jono nak jono ro, nang belaknya hamzong ya paru sini TSF ni Phunukha. Sen saya mano thanai salo sen TSF town committee nengira sen circuit house sen je kaisa movement khaimani sini Roman street by sini Kokborokno sani. Aja sen Dostan simi sing zengka movement khaina bagai sing peacefully movement khai tamani peacefully sini peacefully movement no jono oro ta khaidi nora pala city nora tero ma tang hena jono borok oron je police person tongai rok jono badarnan zengka jono oro ta khaidi ni haipano sing saka sing peacefully kena sini movement khai tongo sing sini aba placard tongo sini flag tongo even flag ko stick thon kuri war eba kha latra kun thon kuri so that sing just basa wi chin slogan tongnai te sing chin lukurongno sing obon tine awareness khainai aja tong nukjaka srapsa tongni borni behavior sanakha bor sono phaina taga soba khaibega even sini je buri adong rok tongnai bong yago bahain porok taga soba khaika te teruk bor sono baun khaika sono je laman kutuna bagai on bagai sing aja ano sing lamo asukha bor sono obon yagolo khorsan khai rom robine borok khitana jengkha borok daka sabai tongria borok rom robine daka sabai khaine lamane phatar khitana naikha jungo bono jole wine han hai sing bongno request khaibika sing peacefully khai tong sir please sona allow khaidi sini rights tong sini kaisa sini manthene tina sing sanani sini rights tong as a Tripurani busangne sanop soilingna sini kaisa rights tong sini manthene sing sanani tei sing oro keno phana sing hamya sanong thangya tei sing keno phana jaga sing kebra against ko busaitinga sini manthai state government thani state government sini manthana marnai jeng saimano manik sa bo koyekdin sigangno bisa sigangno sal sigangno bo sono kaisa phirung murman tongo jeru Kokborokno bagai jeng je Roman script sanfeme jing ti basa bosong puro bo abono o manna khoyo eba kha bosawo multiple language bai Kokborokno ni script over imaya obo Bengali script bai nang hin bo sono phirman tongo jeng wa sanam so jeng ti basa rok jeng tong bai sinai
जों तंग वे परिना अमो सुंग डिसाइड खायनाय आरो नों सानाय सबहि आं माने सानो सुनाम सुं जिन राइट्स दं आं तम सानाय अमानि राइट अमानि चॉइस आं तम गाननाय आं तम सानाय अमानि राइट नोंहा जा फाइ साफायनाय अबंके बेलायखौनो खादुमानि क जों ताव तिफा हाव दंबै जों तिफा वान नांगौ जिन बिसों डॉक्टर दं इंजिनियर दं आईएएस एमएलए एमडीसी मिनिस्टार दं हाइबानो जों ताव सुजरा जिन लैंग्वेज नि बागै जों रोमान्स जों इमप्लिमेंट खायनायाखौ अमनो जों सानाम सुं ताव गोबां बर' साइबानो कायसा स्क्रिप्ट कायसा लैंग्वेज नि बागै दुइटा स्क्रिप्ट माया जों TSF खाखायो कायसा लैंग्वेज नि कायसा स्क्रिप्ट नङा नां तानि नाके जे जुदि CBSE ICSE ते TBSE जुदि रोमान स्क्रिप्ट बायनो जुदि लैंग्वेज अब क्वेश्चन पेपर खायना खाके अब बेलेके हमतमके कायसा टीचर बस तो रोमान स्क्रिप्ट बायनो फुंके जाओ कायसा टीचर बायका रोमान स्क्रिप्ट ते बेंगल स्क्रिप्ट बाय क्लास का हमके क्लास आव मानाय अबके आं खाखायो अबके बेलेके तुकनाय होनाय सिन बै इजिं नाय जुदि रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों कायसानो सिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय जुदि ककबरकनो इमप्लिमेंट खायमा खांखाय जुदि बर' नायो बंनि बेंगल स्क्रिप्ट बा सिन बसनि बिसिन जुदि कायसा थरसा खरन सानाय दंखा जों अपनो माने हायबानो जों आरो साना मुसुं तेति बाहासेन जतल करना अमना मुते खायरा मुसुं जे पबित्र सरकार बासा कमिशन खाफ्रा बजे रिपोर्ट रमानि अ रिपोर्ट जों नुबो जे गोबां कुक्ति प्रसा बसं गरंनो रोमान स्क्रिप्ट नन जाजाबो रोमान स्क्रिप्ट फेवर जों कक साव जोंनो सिनाव मानसि रानांगौ जों आरो साइमाखा जों पिसफुल मुभमेन्ट खायथंफ्रा सिनि जे सेन्ट्रेल कमिटिना आदं सिनि असिपा अरमलसं ब जस्ट ब खायली आने बखर मिहिम जागे सादुं तंजागे ब साइड केसा बाज तंगानि बनो मोजां जाय आंगैना गारि दाना बागै फोर्सफुली बनो दाका रबिना दाका सभा खायने बनो बनो माहाय साइड पांच रु बर साइड लांगैने गुसिनो बागै सि बनो साइड न बेकरें किसिसा फ्रैक्चर अंखा जों बनो फैला जों साइमे आतम का हने ब आसुइ तखा किसा साजाव हने फिया जोंना जेफ्रा एरेस्ट खायने एदि नगर तलां थाका बर एदिनो तलां थाबो हायनो बर कसिनि असितन बर कुनु मेडिकल एबा के एम्बुलेंस तलांगा जस्ट नर्मल गवर्नमेंट तलांगिना बर मादाव ग्राउंड खिलाय तनियो अबनियावला जों बार जों अरनि पुलिस प्रशासनाव जों रिक्वेस्ट खायगा जे एटलिस्ट बनो मेडिकल ट्रिटमेंट रे बर तखा ब थि पाथना दङ अ सादुं कुमा ब क्लाइजा हेने सामनियावला सुपर बार रिक्वेस्ट खायनिया गला बर काशा सुना गारि रेखा आवन परसन आइजेम पुलिस लांका आइजेम तलांगिया गला बर सावो अरनि जे मेडिकल इंचार्ज रक अर तनिमेसन बनो जों जीबीओसी देखा मा खायने अनेक जों बनो जीबीओ लांका बनि सिटी स्कैन रक एबा का बनि जे गुबुन जे एक्सरे सोनोग्राफी खायजाखा किडनी बागै सिटी स्कैन खायजाखा एक्सरे रक तंखा और जों साइमाखा जे बहुत क्रिटिकल जाग बेलायखे अनेक बनो और हर बर एडमिनार खा बदाव एग्जामिनार दं डॉक्टरनि मेडिकल स्टाफ दं एग्जामिनार दंगो बजे आसिके जे खायजा नामानि आनि कखनो देखा ब जस्ट पीसफुली जस्ट साइड केसा बाज तंगनि बनो सदेन प्लान थांगिने बहगो पांच रुइने बिसिमा पांच रुइ बनो हाइके आसु दुख माने गतमानिया सिं कन्स्टिट्यूशनल न फॉलो खायनो जों लफुली जों पीसफुली डिमांड खायतमन जागा बाहायगा जों आसु हाइके बुना तोना नां सिन गोबां मा दं हाइनते गोबां बुजाखा एबा का बरके आसु सीरियस सक लाइलिया एबा कासु साक दुख माने हाइबानो सिन असिप पावर मंसम ब बेलायके साक इंजर दंजा अबनियावल जों साइमाखा सिनि जे पुलिस ऑपरेशन फासिं जों बनो सुनखा सार मन ताक सिटी स्कैन खायनानै बनि बेलायके रां नांगौ बनि रां करियागो तम खायनाय कारण जों बाहायना जा बर डिटेंशन कैंप रमि एरेस्ट खाय दं जाक जों अफरमाया जाबानि इंगा बर बिसि पक्स लेखा बर साकाजे जों ठीक आसे जों बनो मेडिकल बागै जों रां इसिसा सुबां मोननाय बा कम्पेनसेशन इसिसा रां लेनाय होनाय और जों जा बंका फेलति बर सोना किसिबा हेल्प खायलिया बर कुनु मतेखे सेले रकनो थांगिने और रां कालेक्ट खायने बनो सिटी स्कैन रक जे नांगमान टेस्ट रक बनो कमप्लीट खाय खारि काउ हाजरा ताबो चिनि सामु चिनि कगं तनाय दफानि चिनि लुकरं थानि जों TSF किरि दंला केबनो लासि दंला सुनो हाइके बुफानो तफानो जों पाइथानि लामा दं साकसन रोमान्स के बै खरां थिहानाय जों केबनो किरि दंला चिनि अल मुभमेन्ट जस्ट सेन्टर सिको जों फाइनान्शियल देबो काराका खायनाय नांके जों देबो हांगार स्ट्राइक खायबानो जों जाया नङा फानो सिन रोमान्स खनो जों TSF सिन तिबा सपन बगै फायनाय अन बगै जों चिनि हासतेनि जत ताखुते बुकुते जों सिं खनाय रंना चिन चबाव फायने गदाल फायना बगै एबा जों जयन खायना बगै जों गबाव थांबाय अच्छा बेसुं काशा मानि फर्सफुली बुजाकनि मानि जे 5 रो मानि 5 पांच आमने मेडिकल रिपोर्ट तामसै डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट को सावो ताबसो जराखे किसा थिंग न तंको नॉर्मल हाइबानो बरो जों एग्जामिनेशन मा तंनाय तमला हम हाइ केस रकम के पुला सियांगि मानो फिया ओलो हमके अपने रिपोर्ट हामिया के नुसाक मानि तंग हिसाब माने फर्स्टली डॉक्टर तामो रिब्रखा जे फर्स्टली 5 जागो मानि
First Dr. B Priman Kanka Bono je X-ray ba je tomani test hamanya bola bono ya roti sen ka boya ti semen ka even bo kham ko kok semen ka মানে ডক্টর সাথে সাকা মো 500 জাক মানি নহনাই yes they agree means sung bono borta semia they were not there so sung saka bottom hai shuka ka sung medical staff saka bora 5 jaman si and I think they also agree that because silogi je doctor to je medical staff no bor hai no kha bono kol pusno so that is why bono admin ku daro kha yang kha khai hai ke serious nge ka bono admin daro la kha হাইকে মানে আম হাইকে 5 নানি কোনো ফোর্স নি আর্ম ফোর্স নি কোনো রাইটস তা তো no sung to asawa kuno violence khaja kare sung jodi student sung kuno political party ne buya sung just independent student organization sung peaceful or basena sung play karte ne movement khai tangba even do sin thago chinyao to kuno stick goi la tharo kare sung ora bong against kuno yakti shone ba kung bong ku dong kare we are just where stand some are sitting there because how sung kuno violation khaiman kare jago peacefully khai tangba jago ba so hai yakti shone kok to mani yang kha khai খরবসু বুজাখা sini bising sung pa sojon ta asawa khai taka sabo khajaka phi amoni bising bong ke belai khek sa dok ma bono buja ko kha মানে খরবসানে এনজিও টুনকো ni